district ya Kazo ete district ya Shema gore mwe aharusha ubarkweta ubabirembeta bo mupakaza ankore tournament aho babiremba guturana ngubona bakahika abusinguzi bo kutwara ikikopo cha district batandikira para bajanditu abakazo na usata na banai isakwana da kapapas final bazo throw in it's a throw in for Shema bajaza kwa bajira kwa kaza draw Mpiro gutantiro majingu gasha 10 kandi nangwa baheze ciceka cyo kubanza bona hatino tebiri kandi yo muciceka cya kabiri aho Kazo district neheteriremo amani ikabasa kubane hangurayo goremwe abanyishema bakaguma batine kibine kandi bo abebembezi ba district zombi ezo ya Kazo ne ya Shema babasize kubana bagambewe cyatwetera twaruzinganije cyarenjeyemo no kugira ngo icyayi cyakivura cyigumire mu nonga cyo kanyansi na kamwe ko guten balance kandi yabazana bitomanyire kushambra mu cyayi cyo myansi cyarenjeyemo yatwetera nje twazo otherwise umpira kwa mu nonga twashaka mu nonga nyenda kusima abazani n'abahagize abagashema kujya kujya timu ya yitu ya Shema yes exactly abasa kuba singo byagwitwa kubanza tournament ya twatira Kazo gore mahasiro koka kino mugisha bokora mu page tutayise cyurubuka ndabona kwa mushaka kandi n'amaskini yamukiza gusinga kandi weka furo ogunawe no mumba tebe kanisaba mpira gwa district ya Kazo nawe yerekeye kushemerwa munonga ngo babasa kubana basingura basingwa ko mpira bo kugira azana kuri nkaba kujya kwa bo mucishamu bundi bo kusinga nkani imbaraganisa biro bugarakaho burushima bikuzana cyarubura bitebekanisa kugira tubisinga kandi tubisinga na goals nyingi sides zanze ndawe kandi nkiko Kazo bakoza home advantage watu wapenda brava nimbamedi afeza brava ekitwantu expecting anka Kazo district kabataya is of course ebibyo mpira abarukwetegereza mpira bari batareba no ine kusinjero wawe so kutwagira Shema twakora draw ya 0-0 of course bamanya ngo of course kuba kuyija that means it's a game over and indeed ekitwantu expecting for today nico cyabo thanks to the players ababasa kubantu bashirize bitekatego bitu as a committee n'abahagize bo kutwara za Kazo district Drinier oga question